Hi everyone, welcome back to my channel. Kachan lakalo welcome lechu. Hey last year 2024 October me to kan anniversary kan hmang lai velania kan anniversary kan Taj Palace New Delhi kan valoma one night kan pan one night stay turin queen surprise hemi Taj Palace hi exact location to kashelawa near JW ni lo ITC Moria Hotel Bulsonia anin kashia Taj Palace hi englo chenchu hai achang changin kan papla Taj Palace han kalut ve chako at mase to ro puisi ka tishina kaka lo shekaran yang chu kan anniversary khan amil room khalo book sa in surprise hey hi an englo entrance area na lian khop mai ta chi chu englo aro pui lu to katime room athum novel kan da zo khan kan pan khuta lobby area thil ne lo tvel te zuk in lo kila te thing pui vel te kan thleng ni kha diwali nia chuwang chuan hotla khan englo rush om vak lawa an diwali ni chu an nei staff ho potle min an lo tam vak lawa hey an lobby area chuan so lai so reception area na hela hi hel snacks brunch vel te aina nia an lobby area hi chulian khop mai chuan hei hian banquet hall ania hei in hei helai wedding season ani thina October November December January February chu an wedding hall lampang ania englo and dinner hall englo dining hall ka timeyang o dining hall sorry po so lampang khania hayan lobby area hi chu lian khop mai diwali ni ani wang khan an ena turvel te khapona khanan lo setup thapa hei vai tung chuan hei dia an lo ti lai me kana dia chu hei engte ka tiwang candle an hal thinan diwali an to an festival ni han hei night view ania night view chu nal khop mai englo kan pan anniversary gift engma ka pelong che one night stay hi gift ani mai min tia hei night view na kan room kha eng flooring jang kha ka she to lo helam pang hi swimming pool area ni kan pa kan thingpui velte I du chuan in la te hei an thingpui le pakora vel evening snack vel te kha ponlaman lo setup veka hei laddu vel coconut laddu hai an diwali achon helai hi laddu vel te hi an special dish ani ve china dish ka ti mithai ani ve china bundi ke laddu antia chuan anglo coconut laddu te ne hei malvin an cheese potato cheese fry kha alaboka chuan helai han thingpui chi shan different kinds of tea anda ke chon masala tea kha kala malvin kan potato cheese fry and khala boka chon helai lampang hi cookies velte anda boka englo ponlam hi ponlam han an hey brunch evening snacks velte hi an dangai lo englo indoor nia anti chin ma se diwali wang khan tlemin an special anti special dawa ponlama khan an hunga diwali भैया आज छुट्टी नहीं है
वो उधर जाके बैठे, इधर खाली है। वहाँ जगह नहीं नहीं कार भरा है, वो वहाँ कोई बैठा है। उधर पीछे जा रही हूँ मैं। हाँ आ जाओ ना तुम लोग। Hey hi ang lo clap box anti china music ano hey an thelo middle ka timeng blind ania hetian an talent te hi Taj ho yan ang lo hetian middle ho te hey an ko china hetian music vel te hi hetian an play china an lobby area khan chuan an darkar an play dan khan poisa khan maninan pachina chon hi kan anglo kan pan helam pang hi enge zuk an lo ngatia hei hi engwangin ngen da ka hrichia lowa hei chu normal tea set anin ka sia anglo kan pan spa area vel zuk an lokang atia kha kal kan kalpa khan helaya han hemi box thing ramang do thing ramang do han an lo da hi wellness circle ania englo hela hen spa velte gym velte uma jon spa le gym phai don lo ka khan hei hi juice katimeng juice ni lo anglo cucumber le anglo lemon water detox water katimeng khatan heyan e turin kati ka soi swal in turinan da chuan hei night view ania englo night zan lama kha kan pan pool area lam panga so zuk kallakong atia ui ha ka voice over line ka ham milo shethiam don ania विकास भैया और विशाल दोनों ट्विंस हैं आइडेंटिकल 4 मिनट के डिफरेंस बहुत सेम हुआ है भाई आप तो बहुत ज्यादा तुझे खिंचवाना है क्या हाँ चल ले वो सलमान खान की मूवी नहीं है वो मुझे याद आ गई आप तो ताज के सेलिब्रिटी होंगे कंबुचा ट्राई करना है तुझे कंबुचा मैं तो एक ही ट्राई कर लॉन्च एरिया hi englo an evening lobby area ni lo eng area nge anti ka she ka thengil to ta hen kids allowed ani lo wa chang chu hei drink vel te alcohol vel te yanda chuwang chon malbina kharuma kan order saka maruma tv lo ana heta hen ke ni samosa ke man samosa le lo ginger masala tea kha ka order kan pan eng juice nge ko order ka chelawa hei an staff khan anglo kita gym corporate Uttarakhand aswan Taj Palace omve chu headline Delhi Taj Aihan amunam zoga tia chen chu early morning view ana lutuk velte kha explain live velania eta heta hen kitsan allow me alawa kan request pon thailawan tia chon zan lama khan dar som pakhat velen titon ka sha hei dinner torin kan zukala englo ayan dining area nia englo kan pa ka chon athum no kha change to englo helai hi englo an function ti na vel te nia englo hey wedding season in vel te hey party vel te ti na hall vel te na chu ka zuk fang loka
dinner vel kan ei ro kha ru ma kan kala englo ke chu hai zan jo bel te kai zo han hai dar kar khat dar kar nu vela hai chon ke chu thing pui seninge thing pui normal milk tea hi ka du kher china hotla kan stay fe chon kamu englo rei thailu tuka kha hei thing pui ka siam tuma night tea ka timayang englo gas a siam hi ates adang he chan helai hei english ho siam dan hian sa pho siam dan hian sem la ke chu tui ka tilo hei an milk ania heta hian hei bong nu te hi etan tero te bur ang do hian eng tin ka tiang disposal bur ang do har da hi milk ania tuna ka chunglai me khi chuan thing pui fe ka chu ati bag a khan ati bag khan da kha tea bag kha kam hanga ka shelo ka vlog lo na rei to lu to ka voice over po hi ka lo ti chang mang thailo min lo she thiam do na nia ei engdo ka thi ka siam la make front camera changin kalavea tuna ka tung lai chu vai chu na kam hang chu wang chu han voice over ka lo pe ya so wala ma so kan pa nong la ma son a phone and live velania hetan thing pui ka thiam ka siam ka tui ka ti vak loing lo gas at siam le hetan siam hi chu a taste adang do in ka sia but इनको ताजमहल वाला टी रखना चाहिए था ना है ना वो याद नहीं आता वाह ताज उसका टी रखना चाहिए था इनको टी बैग उन्होंने उसका नहीं रखा देख मेरा गोला बच्चा देख मेरा गोला बच्चा ये देख वाह ताज क्या चाय है देख ये देख hey kan room atang khan early morning view ania englo Taj Palace hi Ratan Tata hey Tata company owner tuna chuan englo athi nikum khan in ka sia thi kha athi dei to ha mi Taj Palace po hi Ratan Tata ta thawania Ratan Tata hi animal lover anti china englo ama hi animal lover kha lo ni ve china chuwang chon hai Delhi Taj nge Mumbai Taj khoi englo Taj Palace a hian hei animal si chu anda china kha ta khan englo swan nge varak kha anda in ka sia kha kan pa ka zota he tai Melvina zinga thau chia phone enter chara अब माही chu phone ka pengai vak lawa ma se hotel night stay zan khat chau tur ne kha ka tiwangin englo phone ka en the tia lo en chara hemi zo han breakfast turin kan kal tur kha kan tlai do wa min lo phone a ki sir in breakfast a hun to min tia chen chu dar som pakata han breakfast an lo an antina hey breakfast turin an dining hall a khan apun lam kha kan pan a thut thai tho te ma se pon lam ka hey October thlan ni wang khan tle min vot ka ti do wa chu wang chuan pon lama ai lo meyang in chung lama han ayang ganda a chan chu in chung lama khan a hall a khan lo table alo ruak me lo wa eng lo table waiting kha pak ni nge pathum waiting line khania kami kan waiting line kan pan Melvina kha anglo breakfast velte walak puiro mintia chencho ma hian ala thiam thin lawa man apo hotel ange kan kapakal khana main na wala tum ka plate kha lo tikke ha chuwang kan pan wakal puila waran puilo enge do ti te kha eta han englo hei bacon pork bacon ania kichu pork bacon hi tu ka ti waklo an overall item ka chu atam lu to ka shes chang to lo hei hi salad le cheese section velte nia Melvin hi chu Italy hi a favorite na Italy eta po han Italy a zong chara hei hi an englo bacon area
sauces area veltine hela hi an bakery area nia bakery different kinds of bakery an own bakery nia Taj ho hi an self kitchen an mani an siam thina hi melina kha chon atopa khan a favorite Italy nia Italy kha muta in kashia Italy kha englo घी ने खान का फर्स्ट टाइम का ट्राई वेचना तो ही वेलो तो kan breakfast di zo khan hetian kan pan ni sa wa chula ko ngatia malina khachu ni sa ka thu pe lo tia ruma ho wang ruma khana kal wang wanga heta hani lum kan naila na kan panen acha jo october tla hi chu engting katimeng avot chu vota ni achwa chwan atlum boxi ka soi thiam lo मैं जा रही हूँ वहाँ नीचे स्पा में अरे मैं जा नखा पुला खाना लकल लो ठंडी है ना कल पुलो का कनपा का मुतले ठंडी है ना का रूमा खाना मुआ वही ना कब लोग खिलाए सेंग तू चल ना मिलो लाइक कोला मिलो शेयर ने ये मंचे का नेक्स्ट व्लॉग का कन होने दो निया चिल देन बाय